أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aya pausin taniman to nagyang kaya kaida ikamagatos isa kaya iya qawaid fiqhiyah arki Ustaz Dr. Abdul Karim Zaidana Al-Wajiz. Yang ayatiku mga fuqaha al-majhulu fi syari'ati kal-ma'dum wal-ma'juzu anhu. Suatigu mga fuqaha so majhul di katawan migagaib siku agama na datar sa kukumano ma'dum mada wal ma'juzu anhu nago datar sa kukuman o di magagagas kanyan. Langon na migagaib ko manusia di raraot no manusia na datar sa kukumano ma'dum datar sa kukuman uda sudah nada kukuman yan. Aku datar sa kukumano ajiz yang tadi magagagaw manusia. So di magagagaw manusia na dito ipiliwat wag ako manusia. So sumpatan nagyang kaya kaida aku so salah kaurun apad ko mga qawaid fiqhiyah silatu hadhihi al-qa'ida بغيرها من القواعد. هذه القاعدة لها صلة برفع الخرج ودفع المشقة وإرادة الشرع التيسير على المكلفين، والمعنى أن الذي نجعله ونعجز عن معرفته أو عن وجوده فهو بمنزلة المعدوم. Gengkay kuna kaida ti musannif na adna ti na sumpataan yan sisagyan ko to kapupa kada sagyan ko to margan udi nagyang ko to kapugar na si iku margan agu adna sumpataan iran sisagyan ko to kabaya uwagama agito so kapukalbudi si iku kipapaliugatan. Saya makna niyan na mataan nagyang ko to punggulaw laan tanong agu ditanus kanyan magagaga ko kaketo kawit tanuron udina ditano magagaga si ko kaked niyan na matanas kanyan na sis kanyan matatago ko darpa o maada aya kukuman no Islam na dataru hukuman o maada. Adillatu hadhihi al-qa'ida aya dalil lagi yang kaya qaida katantan masuk qawaid fiqhiyah na ahkam al-kulli mga kukumana tinimu sa yang otwa kaida. Pedun mga ahkam matatagusan na genga iya mi'alo wallah bitir wallah la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dai piligat wallah siku ginawa inuntas magaganyan. Padsa na makasusulit. بدون نغطو خطر والله فاتقوا الله ما استطعتم قلق نيوش والله سيكو ديانك أكغنيو. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية توضيحا وبيانا لاستدلاله بها تبين الآيتان والحديث النبوي الشريف إن الله تعالى إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به فما عجز عن معرفته أو عن عمل به سقط عنا. Ditikan ditiru ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah ko kapupekara ganian nagu kiausenian kia pakara ganian sisagian ka iya kini dalil niyan sang kaya kaida piakare gatiye nagyang ka iya duti mana ayat aguso hadith ulun Nabi sallallahu alaihi wasallam amatanas wallahu ta'ala na igira siyugutan niyan na mga orip niyan sa suguan siyugutan niyan sa suguan na
mata na ayabuta dagiang kotwa sugu na mitat nairon misasarato nagiang kotwa kakugagaon wadna makataling umasuguan rasul suguan Allah subhanahu wa ta'ala na mitat nairon nagiang kotwa kagagaon agugiang kotwa kakepakai akang gelebakon yung kotwa mga mustahil uba manggulaw lana dito sugu agama gitu sa sunganin ajaz an ma'rifatihi di magagaso ka ketukawiron o di na di kagagaso ka penggelebkaon na sakataan na gitu na miapukas sirkitan miapukas ko di mau mukallafin miapukas to siko kipapaliugat non siko mga tao berarti nasa pakaging kaya kaidah min furu'i hadhihi al-qa'idah لو مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح المسلمين وإن كان في نفس الأمر له وارث غير معروف لو تبين لوجب التسليم ماله إليه Padatigina ibarat agyang iya kaida udina makasusulod si sagyang na kaida masala na ibarat na miyata ya mama agyang kotwa mama miawafat na dikatawanan tay pagkawarison na aya sugun wagama na mengkiring nagyang kotwa tamokyan si iku kama piano mga muslim kuna ng kotwa tamo agyang kotwa miawafat dikatawan tay pagkawarison na imbagay ko tikun ko baitul mal muslimin di na pausaran imbagay ko mga muslim amay ka ayabitad si sagyang koto maulawla na pagkawarison ugay na di katawan siya ito na pagkawarison problem na di ba mga katawan ore niya na miyak karayag udi na miyak kauma agyang koto pagkawaris kaya kyoto na wajib agyang kotwa kibgan si sagyang kotwa tamok si sagyang kotwa miyak kauma ato nga na agyang kotwa miofat kibgay mapaapetoron ikadua ibaratan na natin wal mal alladhi la na'rifu malikahu yasqutu anna ujubu radduhu ilayhi padupnabuntalan agyang kotwa tamok suditan o katawan te kirkon na miapukas si iku dhimmat uni na kota kipapaliugat non sirk ang kotwa kiputo si sagyang kotwa tamo ko kirkon man nasuguan ko agama si ko lokata so miato na shay na ikisy ko kirkon na si sagyang kotwa dita no katawan te kirkon na ulid makagamo su kirkon na sang kotwa oras na miapukas rektano ang kotwa kasas kataon no agama kisusugun no agama sa kiputo no sang kotwa kirkon na eki di sagyang kotwa tamok na fayasrifu fi masalih al-muslimin sayas kanyan pagusara ko kama piano mga muslim wa hadha al-asl amun yang kaya pakasal narang kumaya gina ni pakasal asuan narang kuminin fi kulli ma jahala malikahu بحيث تعذر رده إليه كالمغصوب والعواري والودائع تصرف هذه الأموال كلها في مصالح المسلمين Datarakian kotwa gesab ulidakian kotwa ini bagair ka ibubana yang kotwa kirkona ikeswirumbu udina gyang kotwa pismbayan orenya na diketo na gyang kotwa pismbayan no udina gyang kotwa original na kirik sa gyang kotwa tamok na ayay kidiyon na bengkiringan تصرف هذه الأموال كلها في مصالح المسلمين penggira-giray na gyang kaya mga tamok sa kalangwan yan siku kama piano mga muslim so gina ni makampata sisa gyang na al-majhulu fi syari'ah kal-ma'dum wal-ma'juzu anhu gyang kotwa dikatawan siku agama Islam datarang kotwa datar sa hukuman nagyang kotwa ma'dumada udi nagyang kotwa ajiz di magagaga agyang kotwa
kapungil bakawan udina gi ngot waka ketu kawiron sungani na majhul na datar syaku kumano mana nian na ma'dum mana nian na so majhul nagira di ketu kawan na yanzilu manzilatal ma'dum kulug sekanian ko betad udina derpa o mada udina kal manzilatil ma'juz hajiz tar o derpa uni magagaga so ginan paninta ko ladna mi qatarun raguna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh